Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada madu iba pau IDP singki mihut kangbu amanang ngasi Rajapal Ajay Kumar Balaga unaduna makoina thengnariba awaba singi matangda paudamkhre Kendra Jal Shakti Rajya Mantri B Somananda Hairi Manipurda hojik phawbada imung lakh 3,58 henbada doti ising phanghankre Sangsat ki nongju mifam ngasi loisinduna matam kaktana mifam yaithokre Rajya Sabha ngasi ayapa pikibaga loinana Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2015 changsetna pass tawkre amishung Uparashtrapati Mikhal gidamak India Bloc ki mirep hanagi Supreme Court ki Judge B Sudarshan Reddy ngasi mahaki mirep se pisinkre Internally displaced persons IDP singi tungan ba civil society organization singi mihut chingrang asi Rajapal Ajay Kumar Balaga unaduna makoina thengnariba awaba kudong sadaba sing paudamkhre makoina lambi thong amukhana masagi mayum da hanjil handuna khundaba mai masing tamba analayeng amasung yongkai sabagi matangda thengnariba kudong sadaba singi matangda Rajapal da khanganki Makoi ki wakat sing munna tarba matungda Rajapalna makoina thengnariba kudong sadaba singi matangda mari leinaba authority singda thabak paikhatnaba mangjawnana khanghankiba leire amasung makoi ki awaba sing athuba matamda kokhanaba akanba thabak laukatli haiba wafam phongdokhi mifam aduda home commissioner amasung Rajapal gi secretary su saruk yakhi Amiramda American Oncology Institute AOI ki Chairman Dilip Mangshulina Institute asiki official ahunggal loinana ngasi Imphal ki Raj Bhavan da Rajapal Ajay Kumar Balaga unakre awang nungpok lamdam ki amatanga raba unit asida khwaidagi noba makhalgi surgical oncology operation theater leire haina unaba atuda Sri Mangshulina Rajapal da paudamki Magna hai laying balakpa cancer na naraba apunba miyoigi sada humphudi Ayushman Bharat PMJAY amasung CMHD card ki makhada laying pani Kendra Jal Shakti Rajya Mantri B Somananda Hairi Manipurda tha asigi 19 phawbada khungangi apunba imong lakh 3,58 ki manungda lakh 3,58 henbada toti ising phangankre masi apunba imong manunggi sada 73.58 ni Lok Sabha Dr. Amukhomba Bimol Akoijamna hangba wahang amagi aibo oina piba pakhumda Rajya Mantri na hai Jal Jeevan Mission hudokhiba matamda Manipur gi khungang ki imong lesing kuntaruk khaktamak toti ising connection leirami Rajya Sarkar na chaliba tha asigi 19 da pirakpa report matung ina khungang ki ayenba imong lakh 3,58 da toti ising connection pikhre Rajya Mantri hai Jal Jeevan Mission ki makhada thaknaba ising haibase state subject oibana thaknaba ising phanganabagi scheme singi planning approval implementation operation amasung maintenance asi Rajya Sarkar gi makhut lei Bharat Sarkar na technical amasung sel thungi mateng piduna Rajya na hunariba aduda mateng pangpa khaktani Intercultural Resources and Peace Building haibasida nomugi oiba malem thaki workshop amangasi Government Hindi Teachers Training College Imphal da pangthokre workshop adu Government Hindi Teachers Training College Imphal Council for Educational Administration and Management Manipur chapter amasung Yelhomi Phurok Manipur na punasinbani workshop adu de culture Yelhomi sing hak amasung mugnabagi matangda khanghairaba scholars sing amasung activists singna chaduk yakhi Workshop asigi pandamdi tungan ba phurup singi marakta amana mabu thajaba hingathanaba amadi santi thambada culture bu pambai ama oina sijinanaba amukhana yengsinbani Rashtriya Krishi Vikas Yojana gi makhada District Officer Horticulture and Soil Conservation Imphal East na jila asigi lawmi singda beterin na salaiba knapsack sprayer pump amasung hand wheel weeder machine sing ngasi yengthokre Tharum to the Imphal Jila gi Deputy Commissioner Nivedita Laiden Lakpam su saruk yakhi Jila asiki khangalaba lawmi kuntha mapanda polam sing asi yenthokibani paugi marak thatna atenba break ama Nungairaba Paujel, Sky Hospital da Lagliba August ki tang kuntaruk leba pokpanumita, Chahi nifu hen experience leiraba, Dr. R.D. Yadavna, Thaba Khaidabida, device closure na, heart ki ahoba menba, EPS RFA tauduna, heart ki mihul chang naidana chongba fahanba, pacemaker implant amadi, PCI stent half na chingba pangthok jagani, theng thaba taudana booking taubi hauro. Sibom amukta thengnadriba sinadriba ichininausing amuktang sizinaraga yensi hau macha pokpa helali amongi lei hena salanduna leirik kelande maru yamna changanduna pothok hena pothok panganali
ꯐꯧꯅ ꯇꯔꯦꯡ ꯃꯌꯣꯠ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯂꯪꯆꯥꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯃꯈꯣꯡ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯁꯤꯕꯣꯝ ꯍꯦꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯂꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕ ꯐꯧ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯔꯥꯝ ꯆꯇꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯀꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯕꯨꯛ ꯊꯜꯍꯟꯒꯅꯤ ꯁꯤꯕꯣꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯃꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯁꯪꯁꯠꯀꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯌꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 12ꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯌꯩꯊꯣꯛꯂꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯍꯧꯕꯗ ꯑध्यꯛꯁ ꯑꯣꯝ ꯕꯤꯔꯂꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯕꯤꯜ 13 ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯕꯤꯜ 12 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2 ꯆꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯈꯤ ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ अध्यक्षना हाई भारत की स्पेस प्रोग्राम की मतंगदा माई पाकिबसिंगी मरमदसु अखन्नना खन्ननेनबा अमा हौदोखी महांगना हाई मिफम असिदा स्टार क्वेश्चन सामी 18 एजेंडा दा हापखी अदुबो लेप्तना अपन बथौखनबदगी वहांग यांखै मंगा खक्तमक हक्थेंगना पाउखुम पीबा ngamखी सभादा अयेत पीतुना मतम मांगहनबबु नुंगाइतबा फोंदोक्लदुना श्री बेलाना हाई हंदकी मिफम असिदा पुंग 38 लोमतमक थबक तौबा ngamखी श्री बेलाना हाई लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया जिस तरीके की नारेबाजी की गई ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें राज्य सभा नंगसी अयाब पीखिबगा लोइनना प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2015 संसदना पास तौखरे बिल असिना ई स्पोर्ट्स अमसुंग सोशल गेम्सिंग पुनिंग थगुटबगा लोइनना मांग ताकनिंगाई ओइरबा ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस एडवर्टाइजमेंट सिंगबसिंगिदी अथिंगबा थमली राज्य सभा बिल असी पुथोक्लदुना केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री असिनी वैष्णोना हाई ऑनलाइन मनी गेमिंग ना मियामदा सैथिंग पीरे मसिना इमुंग कयादा सेल थुंगी अवाबा मायोकना हले मांगना हाई ऑनलाइन गेमिंग दा सही अमदा मियोय कोटी 95 रोमना लुपा कोटी 10 लोम मांगहले अकनब नोंगना मरम ओइदुना लेबाक निखाइबदगी नेशनल हाईवे 2 चुराचानपुर तिपाइमुक लंबीदा मियाम चथोक चसिन तौबदा खुदोंग चादबा लेरंबा अदु हौजे चथोक चसिन यारे हाइना सब डिविजनल ऑफिसर हेंगलेब मंगमिंग थांग गांगतेना चेरोल अमदा फुंगदोरकली जेरोल असिना मखा ताना हाई लेबाक निखाइबदगी हारिबा लंबी असिदा मफम कयादा लेबाक हाजिलंबसिंग निंगथिना सिंगदोकले सि जालेंग विलेज ताबा लंबी निखाइखिबा अदुसु सेमजिले अदुमकपु मियामना लंबी असिदा गाड़ी थौबदा जेक्सिनबा अमदि ट्रैफिक एडवाइजरी सिंगांगना चटपिनबा अपील तौरकली राज्य असिदंगसी कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय अमता थेंगनखिदे हौजे कोविड की एक्टिव केस अमखक लेरी हाइना हक्सेल विभाग की आईडीएसपी न थोकपा जेरोल अमना फुंगदोरकली Images of Manipur sahi khudingi piba lifetime achievement award 2015 gi oina jibamdagi hamom dhani mitei da pire IOM start award 2015 na mitei pungda langdumdagi asem binoi mitei isai da basi khongdagi namairakpam inau sana chanu amasung photography culture da thangmai bandagi haisna mantos da pire hairi राइटर्स क्लब मणिपुर नंबोन सही अहुम कानरगा पीबा तरे सुबा टोइजम बिहारी निंगसिंग साहित्य मना 2015 अचौब युमनाम इबा ड्रामा की लाइरी उचेक लंगमैद पीरगनी मना सिंग मथंग थागी तरादा क्लब असिगी कुंठामाथोइ सुबा मपोक कुमन थौरमदा खुसिनगनी ऑल एज पेंशन कार्ड अमसुंग आधार कार्ड अपडेट तौबगी थौरम अमंगसी इम्फाल जिला की पौरापी लाइनिंग थौपुथिबा कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकरे थरमतु डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस इम्फाल ईस्ट की मखादा वाइटोन ग्राम पंचायत लाइनिंग थौ BLF अमसुंग मधु एंड सनाहनबी मेमोरियल ट्रस्ट न सिंदुना पांगथोखिबनी मणिपुर होमगार्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन होमगार्ड पर्सनल सिंगी थागी खुचुमन मतम चाना पिथोकपिनबा अमदि डियरनेस अलाउंस हेंगतपिनबा राज्यपालदा जेरोल अमा पीदुना हाइजखरे हाइदि कोलिशन अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल कदाना सिंदुना मयाय काबनी साना महिरोइसिंगदा पीबा सैथिंगी मतांगता महिरोइसिंगदा निंगथिना खंगहनबगे अवेयरनेस प्रोग्राम अमा सोपिया इंग्लिश स्कूल थौबालदा ngasi पांगथोकरे थौरमदुदा स्कूल असकी हेडमास्टर अकोइजम जुगेश्वर कदा की प्रेसिडेंट हिजम प्रियो कुमार यावना मियोय कयाना सरुक याखी
Pauki marak thana atenba break amamuk. Karkinos Manipur Cancer Care and Research Institute Jenims Campus Porompat Imphal Ista Numit Ninigi Oiba ENT Amadi Head and Neck ki Free OPD Camp Ama Lagliba August ki tang kunithoy amadi kulumdoi ayuki pung tara dagi hauna pangthok chergani khudong chaba singdi Free OPD consultation endoscopy screening amadi ultrasound screening da 50% discount CT scan da 10% aduga NGS and molecular diagnostics da 7% discount pijagani loinana lips and oral cavity, throat, neck and thyroid aduga nasopharyngeal problem na chingbasu free the laying jagani online booking gidamak 8414909041 natraga 8794086948 ta contact tobio Akisbani Imphal dagi pau tabidi. उपराष्ट्रपति मिखल की दमक इंडिया ब्लॉक की मिरेप हानगी सुप्रीम कोर्ट की जज बी सुदर्शन रेड्डी ngasi पार्लियामेंट हाउस दा महाकी मिरेप से पिसिनख्रे मिरेप से पिसिन बादुदा कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे डोल की लुचिंगबी सोनिया गांधी एनसीपी एससीपी की लुचिंगबा शरद पवार समाजवादी की राम गोपाल यादव डीएमके की तिरुचि सिव अमसुंग टीएमसी की सदाब तिरो याउखी मिरेप से पिसिनद्रिंगै की ममांगदा श्री रेड्डीना पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स लेबा प्रेरणा स्थल दा जाति की मपा महात्मा गांधी की मफमदा लई कत्तुना इकाई खुमनबा उठकी उपराष्ट्रपति मिखल असिगी मिरेप से सिंह हयंग स्क्रूटिनी तौगनी था असिगी कुनमंगा फावबदा मिरेप से लौथोकबा यागनी उपराष्ट्रपति की मिखल मथंग थागी मापनदा पंगथोकनी ममंग थादा जगदीप धनकरना मसागी हक्चांगी फिबम नमरम ओइदुना फम थादोकीबदगी मिखल असि तंगाई फदना तौदबा यारक्तबनी हंदकी असिन तरा तरेलेक सुबा उपराष्ट्रपति की मिखल ओइरगनी उपराष्ट्रपति असि लोकसभा अमसुंग राज्य सभा की सदस्य सिंह यावबा इलेक्टोरल कॉलेज अमन खनबनी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की मिरेप श्री सीपी राधाकृष्णन चु ngarang मिरेप से पिसिनख्रे Department of Health Research अमसुंग Indian Council of Medical Research ICMR na sinduna numit nini sathakadaba malem thaki mifam amang ngsidagi New Delhi ta hokre mifam asigi wakalon de Health Research and Innovation in Public Health taibasini numit nini ki mifam asida hakjel ge research ki matangda tongan ba wafam kaya khanagani Tauram to the Wangang but the Niti Ayoki member, Dr. B.K. Phone Hai, a coin aman amadagi tamnanaba, research agi pangba masaxing punna seminaba amsung, began with tabak the ontong nabagi, kudong sabakaya, chauna lay. Haujik sanabagi pau, Ngangbam Amukhomba dagi. Sama kuncha Marisuba Indian Oil, Duran Kopki Finanda. Northeast United ka Diamond Harbour FC ga thengnargani final match tha asigi kulumdori sanagani panbai abadi Kolkata da ngarang sanakiba ani subab semi final match ta Diamond Harbour FC na Imami East Bengal FC bu panjil ani amada thoiduna final changkhibani ahan bat semi final da Northeast United na Shillong Lajong bu panjil amma sinoda thoiduna final changkhi Tamelong Football League king asi sanakiba match ta Bulls United na Phalong Wai u bu panjil taruk ani da thoikre Atopa Mesamada, Model Baptist Church na WP Football Club pu panjal omsino thoiki. Assam Rifles na sinduna Preli Football match sama Chandian Jilla gi Molsam Village ta pangthokre tongan ba khultara dagi lakpa nahasina saba team ga Assam Rifles ka Preli match atu sanakhi. Numi humni chupna chathagadaba Khelo India Water Sports Festival Jammu Kashmir gi da lekta ngasi dagi hokre Sports Festival asida laiba asigi tongan ba Raja Singamadi Union Territory Singdi lakpa Chanaroi Chamanga Romna Rowing Canoeing amasung kayaking masana singda athoyen tanagani Nolini Thagazari Amukhomba Aruibata Maruiba Pau Amukhana IDP Singi Mihut Kangbu Amanangasi Rajapal Ajay Kumar Balaga Unaduna Makoina Thingnariba Awaba Singi Matangda Pautangkre Kendagi Jal Sakti Raja Mantri B Samanana Hairi Manipur da hujik phawbada imung lak ahum lising yankai mapan henbada toti ising phangan kre sangsat ki nongju mifam ngasi loisinduna matam kaktana mifam yithokre Rajya Sabha na ngasi ayaba pi kibaga loinana Promotion and Regulation of Online Gaming Bill lisingani kun mga sangsat na pasokre amashung Uparashtrapati Mikhal ki damak India Block ki mirep hanagi Supreme Court ki Judge B Sudarshan Reddy ngasi mahaki mirep se pisingkre Paulo Jade